talifusan yo masya bakaso aya bazinuna fanunonuno fangebua ete Yehova ade ni surah Davido baso telungawale sitobali erenua famahal khe daya ita banuan ya keriso mane maekhe ade si fefena ya ia da bangawwa si dua da usuno Yehova ketewa anau no sogu ba manunedo khelowalangi kete wa ara traodo ba kuli tanah oma sisibai sanura sinune sura sinune ade babo lulu faurinia basi satrohu faurinia baba nuno nuno baba molakhemi baba ngebua etei Yehova lo walangi iramaina talifusan yo masyoba khesoaya fama sisekhi ke kheda dae baba aurida ena elemo aitu faita baba nuno nuno wangebua tei lo walangida ya ia ni suno sunoda badai soaya ya ita Yesu kerisohana metenga si okete we asoda bakulidane ate tenga si okete wa aurida bakulidane ate mama nunado khol walangi kete wa aratra odo bakulidane kete wa aratra odo bakulidane hada keluhannya dai iramaina lemo aitufa tengah hule lefe-lefe sibongi tetapi sadrohu faurinia isuno lo walangi iso tola tasuno lo walangi baba aurida iramaina tola mori basinuneta laboto badedeku apakah kedaba lebo kuru ade desa lava-lava luo hadiah masih tesetra nasa kheda banomo-nomo nasi ulewongi na bongi bamanune ita tasuno soaya ita Yesu keriso ba malehado isai laboto badedeku basi makhate ifuli fasuki kheda ena basi satrohu faurida lemo aitu faita baba nuno nuno wangebua etenia taole kenya sinune core focal group na erowulo itaba nomolo walangi ade tengah bakinete tohare batita bereme tengah fatita ni sunoda tengah abeda ni hakulidan tetapi lemo aitufa ero ngalomiku manune ita khelowalangi tasuno deinia tengah baniha ta orma sinuneda tafasao tanefena lo walangi atau he atoniha hele atoniha le menjadi pengaruh kheda baba uwa dededa baba nuno lo walangi tasuno lo walangi moroi baba amuatada siero maekh bangawale ngabua behededa meyaita ade sama keriso la mane-mane surah keriso ni baso niha ya lemo aitu faita baba nuno nuno lo walangi si soba soruko ya si dua badae ifahau ita ena fanetenada hakhe lo walangi mane boy manetena ita mana weda niha kulidan bagaimana tena ita khesalawa bagaimana tena ita kheraso bagaimana tena ita base buah okheta bagaimana tena ita bana weda niha kulidano sebuah fa me weda niha kulidano ada tengah siau keto koi babe asoba kulidano ada faluha ke iya wa amate ire ke imane nano faluha ya wa amate ba avai ni khoi dedenia no mena tadena dena iya
notabe faabe da ia masatuada matalifuseda masibayada sarodeda misalnya rupanya mahemolu no irei kulidad batatu menotabe ia fangabe da batatu ada si faluka kheda fa afatedede fa afakifu deda tebai tabe fana tenada naveda niha kulidana da niwa Yeremia basura Yeremia fasa felebitu ngawasili imane ni elifi niha sanetena fangorifi banabenia niha same fa abelenia esiniha sifabali tede ke Yehova le mana ite hekada lobalang ni elifi ita iwa nada etabe fabe da fangaro da babe koli bakulidane ate ya ia abodani hakulidane hana berna tabe fangaro da fangabe da nabodani hakulidane ira amaina da danya itaria le hadai kheda famal kayawa khenama basuruku le hadai kheda fo angar filitenia ate baba ngatu fatolosa bangaba le hadaya sifaluka ita bagulidana hana bersosa be da navedani hakulidana ateba ite kusibai ita taromali lobalangi hadia ni faronia ita enal hada emanetena ita kholobalangi Yehova sama sekhi banua siawa abadana ave nasinya ada fefu sila fare ia irugi sila itu le fare Yehova babotoro ke faurida ira amaina no isarazara badae misitou hei bisa botoro ke lowalangi banuania solo he balala huhuo ni falanga ke ate same ke basolofo ye fa ni kuru ate Yehova sama kai her sawa ate Yehova sama ka sino ate I omasi satu letede Yehova ada ke lu hadai rama ina balo balangi ate iroro ke ita dalam segala segi ibe khada kesehatan si sekhi ibe khada abel daya niwanya meke dae sa mokai here sau eluannya lambang wame enia bodorokenya kesehatan dada iroroga ita ke bangawale hadiah ia sila atule sifaluka ita bagulidane ade dalam hubungan sosial hukum ave ngawale hadiah ia raso Yehova irugi sila itu lo balangiu antre ya ugesiona kete wa arabangawale hadiah iya gabula dede da bangawale noro dede da ira amaina ya haya ya manani odalike da dani wa Yeremia badae bayatifitu bafaza felebitu mekeno baya ahomu niha sanetena ke Yehova same fa abe dedenia Yehova. 2 hours later. Roti ni be abenaguni baduda imane Yesu mitema bamia botogu dai ni be salahimi ero nami ada bami ter tedemita o yadu mi badu dosyam amabula lisiboho nasi makoat dogu ni padu basalah mi babang ifahor
Ko fame ugami badu dai. Bami ter demi tao. Iya do. Yang no demi. Ena boto badoso ayai ta Yesu Keriso ni amonia basola kemi adre. Da sang abele baso roke yami irugi sila aitu. Mi angabuli si fofo hau dede. Ya mufahobu ami lowalangi. Ya du. Ah!